Likobaniye sedupence hezar kes dibin metirsiye karesate dene. Navenda zaniaryana ro javayera gihand ku Likobaniye sedupence hezar sivil asemane, urubirui karesateke mirovine. Tene 24 demjimerci bidavi hatina agirbeste çar rojiye dinavbera hazen Suriye Demokratik o arteşa erebana Suriye deman. Pekan uçegehaniye rudave, didemeke de kuhardu Ali hevdu bibin pekirna agirbeste tohmet bardikin, farmandareki HSD yetek eskir, ku evcibo guftugoya amadene. Le aliyedin hatra gihandin ku arteşa Suriye'ye girtigeha ahtane kontrol kiriye. Navenda zaniaryana rojavaye ku xweveki navendeke serbihve u xebeş Ali Bakur u roçilate Suriye'ye didenas kirin, raporeke nu li serrevşa daviye hereme belavkir. Ligori rapore ci aliye leşkeri ve guherinen mezin dineşeye hereme de çebune u viha hatgotin. Dinava du hefteande haka dibin kontrola HSD'ye cipence 1000 kilometre çargoşeyi deketiyede, 1000 kilometre çargoşeyi. Nihatene bacar u bacaroken kurdan dibin kontrola ve hezede mane. Navende di rapora xwede desnişan kir ku erişen arteşa erebana Suriye'ye yenli gundevare heseke, gefele kutkirna reyen serekedikin, u evyek hevdeme ligel tundkirina dorpeçeli ser bacare kobaniye. Ligori rapore cişeşe kanuna paşin ve nezik issed u heft 1000 kes koçper bune, ku heşt u 1000 civan kurden reka u tepkayene. Di rapore de hat diyar kirin ku nezik issed u 5000 sivilan linav bacare kobaniye asemane, u dinav tirs u fikara erişa arteşa Suriye'ye dene. Ritse hişyari da kurevşa mirovi ya bacer liber karesateye ugot. Elektrik kute, pompeyen aveci karketine, u helen internete geleki lavazin. Ciber dorpeçe, tiso temeni, xwarin u darmanen bicişki nagihin bacer. Harçakas vezarete enerjiyeye Suriye berpirsiyariya kutbuna elektrike reddike, cile heyvasor akurtra gihandiye. Hecmarek zarok ciber sermaye mirine. Di raporede darbare revşa kobaniye viha hatgotin. Xelke gundevaran ne çarmane bere xwe bidin navenda bacer, u hinek civan ciber topparanan birin darbune. Dinav otomobilan dediminin, koçbereki bina ve Halid got. Mehemuyan male xwe terikandin u em nikarin ve gerin. Dive barf u baranede xelk likeleka kadeyan dinav otomobilan dediminin. Yen otomobilen van nin incitene betani bivan rehene. Alozi u revşa cizire. Ligori rapore li herema cizire, bacar u bacaroken kurdan amadekariye cibo erişa çavere kiriye arteşa Suriye'ye dikin, u sivil nobetaşev u roce digirin. Di rapore de behsarevşa xelkya kamişlo u deveren din cihat kirin u hatgotin. Hristiyanan derien deren xwe cibo peşvazi kirina koçberan ve kirine. Nunera reveberiya xeseriya aherema Kurdistane evin sivede hişyari da, kurageşiye dinavbera Kurd u ereban de zede buye ugot. Sedem ewe ku Şam eşiren ereban lidici pek hateyen din sordike. Rapor behsarevşa kampahole cidike u dibece. 2000 cin uzaroken malbaten daişe tedene. Pişti ku ketbin kontrola arteşa Suriye'ye, cibiline teveyen yekbuyi, rehistinen mirovi nikarin bigihin kampe. Revebere bereye kampe behsa tevliheviye kekir, ku ciber valahiye evlehiye çebuye, u girtiyan karibuye birevin ugot. Eger guleli kesen reviyayı bi hatare şandin, de karesat çebibuya.